August ni sompali pathian ni sang ni som ni panhi ni e Mizoram Journal thir tu le ngai thatu zong te in zawain du sangna chibai kan buk chuwa him le dam taka lo om zel turin du sangna sang ber kan hlan mola cheu US President Joe Biden administration chuan Ukrainian security weapons lam ti chakna turin ral thuam che sang US dollar billion khat hu za tan puina pedon ti apuang dem mai tuntruma US in Ukraine hena weapon package apek tur hi Russia le Ukraine war in tran nuwa US in atum khat thil thuwa Ukraine hena ral thuam lama tran puina apek to zinga tam tham ber le lian tham ber tur ani don ani US sian tun din huna Russia le Ukraine war kalcho mek dan le Russian force that set lak dan taktik sang ba ga Donbass bila Russian sipai te tran mun lak dan le an movement te zir chungin ngun takat thira an ngai tu nu in tun din huna Ukraine sipai ten Russian force te be nana an mang tang kai thei tur ral thuam tha che sang chu Ukraine hena hian thon lu atum ta ani US in tuntruma Ukraine hena $1 billion hu za tran puina ral thuam che sang apek tum zinga hian M142 high mobility artillery rocket system additional ammunition tamjok pek tur atel hi Russia tan eng hel tham tak ani nge yang Ukraine hena hian ama deuh khan medium range high mobility artillery rocket system alo peto ani Ukraine sipai ten Russia sipai te ral thuam dana mun pui weapon depot te armor vehicle te le anteng thapui pui te thel haulova an phin tar nana an man M142 high mobility artillery rocket system anti he advanced weapon jet ti chu ton in tona kal chho me ka hian Ukraine sipai ten an mang tang kai Russia sipai te tan an nok sakin achim om hlea boruwa ka alo thlok lai lo dang turin le lo in ve nana lo ka platurin Russian air defense system ten an lo intercept hlei theilo nia soyani US in tuna M142 HIMARS additional ammunition tamzo ka thon lu bel hun phei chuan Russia tan boi pui tham tak atling nge yang hei mai ba ka hian M142 HIMARS ang deuh tho hla om le nok sak tak Russian armor vehicle le teng te deng chethin tu FGM-142 Javelin emo advanced anti-tank weapon system medium AAWSM anti-ammunition thanem takba ka national advanced surface to air missile system munition thanem tak chu US in Ukraine ral thuam athon lu atum zinga hian atel bokani Ukraine force te man tura US in ral thuam tha che sang thon lu atum te hi ani na ang taka thiam taka mang thei turin Ukraine sipai then khata chu training thatak pek anauti no bokani tuntruma US in Ukraine hena ral thuam apek tu then khat US Department of Defense in Atalante I han thlir zuai tiang pakhatna chuan M142 high mobility artillery rocket system HIMARS additional ammunition te ania panhina chuan 155 artillery ammunition singsari le sanga te pathumna chuan 120 mortar system te palina chuan 120 mortar ammunition sing hi zat te munition for national advanced surface to air missile system te FGM-148 Javelin emo 84 anti-armor system zazat te armor medical treatment vehicle somnga te anti-personnel munition explosive demolition munition baka demolition equipment te po ral thuam pek tur zinga hian antel ni in Department of Defense chuan atalangani US sarkar hi direct takin Ukraine le Russia Indona hian inrawlh du lo ma sela aral thuam thra te en chinnan tuna hian amang mek zelah aral thuam nei that ber te
Russian beile turin Ukraine sarkar Ukraine sipai te kota apelut mek zelah tun tuma po hian aral thuam chuan vot tha te apelut le don ani eng boruak nge lo thleng zel don i lo thlir zel report mai te ang world breaking news ngai thak nge chi hian yan chun zom te ang zirtom ni som pani okas sang ni som ni pani jana New York khopuya vitok the satanic verse ti ziak tu kum sang kha zakwa somriat pariata ziak tu ro pui Salman Rushdie kum som sari panga vito thu breaking news hi in au to ngei anga khatia chemtea vi ato nu khan hospital a helicopter mangin phur ania an vina hi anate ma wangin adam chuak ani poin amit pakhat adel an ring avit tu pa hian a hmaya le a ngong le dula voi chom panga zet chemte in avin man in mail online UK chanchin bu chuan azia Rushdie thupuang tu Andrew Willie chuan chemtea vina wangin Rushdie chuan abana hriana thazam a hlowa a thin po a khoi ani ati Rushdie vittu hi Iran tantu hadi matar kumsom ni palimi ni in athu soingai thlave tura chawtaw khua institution Buffalo mun New York chim thlanga om luphalna nei lekha nei ani Rushdie lekha bojiak the satanic verses chu Muslim hoten ansa khosoi chiana ngain sangkha zakwa somriat pariat vel khan dulona lan tirin an hala achutu press mun te beini in Britain culture war hial athlentira Iran supreme leader Ayatollah Ruhollah Khomeini pheichuan February ni song pali sangkha zakwa somriat pakwa tha turin thupek fatwa ati chuakiala Islamist rule fir fiak zwalta chuan Salman Rushdie lumana US dollar magdadwai thum point panga an thoko mani Rushdie chu ven himna uluk tak pek zuin in a bir kwal ta zak zakani he Indian British thuziak mi hi a huai senin a le khabuzia pakhat the midnight children's the British in India au playa no pang chanchin aziaka wangin Booker Prize loman hial alodong to ani Rushdie vittupa hadi matar kumsom ni pali hi Fairview New Jersey State min in ama mimal anga chechuak nge tiam rol pui anei ti hriat ani lowa thil omdan FBI lamin an chui zui zel reni The New York Post chanchin bu ziak danin Iran sarkar le Iran sipai tha Islamic Revolutionary Guard hote tanne thlo bu thin tu le driver license nei tu ania aming dik tak chu hasdab mugnia ti ani aming pani hian site Muslim helper Hezbollah tu Hassan Nasrallah nen inzomna nei ni an soi imat mugnia chu kumsang ni pariat khan CIA ten Syria rama philin an lo thak to ani Rushdie thu soi lo huai hot tu moderator Henry Rees kumsom sari panga point bi atoka liamna lutuk katwa lova hospital atangin chuat tir to ani The New York Times on Rushdie chu khovela zalen taka thu soina freedom of speech le thu soi chuat thiamna creative expression vong him tu ani ati hial the Algemeiner report darlan danin Twitter a Iran media ta chun Rushdie vi thoi ani chu fakin matara thlak le Rushdie thlak da dorin Lebanon mi pasal tha chuan setan Salman Rushdie the satanic verses ti ziak tu le zol nei ro pui zangai na le pathian mitir Mohammed musit tu chu avidani anti the Daily Beast chanchin bu chuan matar chu Elizabeth Learning Center Guhadi California alu thina chuti lai poin Muslim ru tak ni in azia the satanic verses le khabu wanga khovel mun changa buina chuaka kumsang khazakwa somriat pakwa nulama mi somli panga chonge nunna an chan pha to ni British sarkar in Rushdie ven himna sum hau takzet mai chuan tuma kumsang ni atangin US a pem lutani Salman Rushdie le khabujiak palina the satanic verses ti le khabu hi Japanese stronga le link tu Hitoshi Igarashi point be atoka Turkey Norway le Italy rama tele ram sang chutu company beina a om thin bok ram tam takin an ram chunga sale lak lu an kham bok ani Rushdie hian sa khuana le politics in sam phial zom chuat mai thin thil ta chu ngainom takin aziakin a soi chuak thiam hlia
mahse chu tianga angai dan ero in ram tam taka in hiana top theilo a thlen tir thin thung a novel jiak grimas sangkha zukwa somsari panga mi te midnight children sangkha zukwa somriat pakhat te shame sangkha zukwa somriat pathum te chu fakhlo in mi te ngai hlut a hlolia mahse a palina the satanic verses chuan in hiana a chok thowa aluman zorna hial a thlen ta ni he satanic verses a hian zol nei Mohammed anung chang ni om tak talan ni in UK mai ni lovin khovela muslim ho ta thin akhia lung oilo na anlan tir ta ani January sangkha zakwa somret pakwa Pakistan nasa takin do dalna oma anua site muslim tharau lam ho tu ber aiwei tola Khomeini an tha tu tia soinu le ale khabujiak satanic verses ti bo ani tu thu atangin British ui sathiam ro Scotland ia thoten rasdi chu veng him turin akalna pianga anjui ta ani Iran sarkar chuan ayatollah ruhollah Khomeini fatwa chu lekko zui antum lo ti an puan nuwa ayatollah Khomeini thlak tu ayatollah Ali Khamenei chuan kumsang ni panga khan fatwa thitura an chelona le thupek chu ala nung reng ti in aron thar tho le ni rasdi chuan angai dan le thudik nia hria chu voicen takin ala jekin apuang dar zela fatwa a chan ne na angdawin third person memor Joseph Anton te le kabu chu sangni song pania aron tlang zar lea British sarkar pe nai khut pe in Sir Salman Rushdie ti chu sangni pasaria pek alo ni tabok hetinga Sir Salman Rushdie rong taka beina hi ale khabujiak chut saktu penguin random house chuan poiti in minbara khai tak zetani ti in amale achung te an torpuina le kuthlak demna thu chuan siam Jack Sullivan White House US National Security Advisor chuan Rushdie tha tuma beina chu demin mitra thengkatin anlo tranpui chungchang alom thu asoya alo tha chole thoi abei sei tu Twitter a azia kani Salman Rushdie chu US a pemin New York khopuya chenga kumsang ni songporuka US kwale tuini na pekani Sky News chuan America ramin ral tlante ahum himrante ziak mi te ramdanga sahimna zonga tlan chia exile te chungchang le andin mun le ham thana tu chungchang te soin lecture ape fo thina ni Salman Rushdie kumsom sari panga thatuma beina chu khovela ziak mi te le ramfoi tu ten andem hlom lea chung zinga chuan British Prime Minister Boris Johnson te French President Emmanuel Macron te British Home Secretary Priti Patel te Norwegian publisher William Nagiat te sangkha zakwa somkwa pathuma Rushdie le khabujiak chut wanglaya silaya ka tok novelist lar Mark Yuan te Canadian thujiami David Badiel te po antelani khovel chuan Sir Salman Rushdie chu ahun zong zlen taka thu soiteina free speech tura beitu ti in anlei nathlom hle ani viewer ta hne nangen na I han je vele tiang kan channel mila subscribe saklo te khan subscribe button kha milo me saka milo subscribe sak ve ngai turin kanan som chewa tin kan video upload that te in lo dona in lo mu zel theinan in tan po ol samjok nan notification bell kha in metanga ola in da donya